Mredu say the Democrat no na poso yede ebro yede Wansadama Life Plan Properties NLA Super 6 Easy Play Easy Win Societe Generale SG Ghana. The future is you. Vodafone, the future is exciting. Ready and afi agbeve Hebao Center Omadaroma and yede the Democrat na poso yede bro ohima sechwa omatrase ma sechwa mo atna so also as we me be the agro so bosum bia nu a o che we dey dru na bia nu a wo nam che me ameti okom jibo bia na enya dipa kra me fa me to bosum so me se me ankasa na me bosum no me dey me want to bosum so say me eja ahoden wo ho de ho pa se ba say ya se kwa commercial break ba se ba sala la de ahoden ejirem etam se dudo na dita wa no ho no ohima nyame aduma wo chena so ahu me bra pani bi aka baabi kafra ai yedi ne na wo tweda kafra na so wati asori din pe Mozama Cristo Disco Church makobida me anso makobida akwala bi akobida makobida na bra yesusa no be late 70s early 80s ni mo ha de ba 90s no na na late why we muka age ni bia no mafa mu wadi ya murumu nti e be kakra muka bi e besi mu abo zaminim ni America wamu di nnwum achi ewo Mozama asafunu mpa no mbe kai na mrante miensa bi wo ho a na mudi mu akotene pa na me bra pani e friend Daniel Forsen na waka ho in fact Mozama School of Music na wo those days wo mudi mu akotene pa trumpet e ba no men trumpet ni trombone ni ade ya na opani ya oda me bra pani oda for me no so e ka ho oye prison officer DSP EF money. Wow. Na dia etade friend pa ya wujafu wonyamfie duonum 55 years wow enti ya ti money na ya ti niza na ya ti force na sa di miensa no erenge be omo kom zama na omo di mu akwa quaresters ni adwonto fo mu no omo ombekai sa edin amabuwe pa enti na me adoma wo chena na ye di ne na wo tweda e wo prisons canteen nkran heya okay prisons canteen ne ye de ma yako esama shede wo chana me ya adoma ye nyina ebekọ na yakwa kojam nyina ebekọ na yakwa kojam we de ma busu nyina yako na nyomtofo a adadafo nso so a mo ahwere mu group member mo so so ye ma mo yako eja ye nyina ebekọ na da ebekọ ene ko ebefa so akọ yenim intasem asemo oyima yo graphic wa ha ye mampani anim sre ena wa hye kotu a wode ha ne de wa woro medinga na ne gu ho kakra enti wa sha brofo de no bi no wode da ha ya mra pe 20 e wode bokrata yi mu na pe 20 en wo se empani bi a ye ni mo se ye ka woni adwen o maga na ho wo ka wotipam ho na wo hyehye ni o mama ejina wo maga na mu ha wo mo ka ho bi wode wa no otum se ne sa ku we de afiri he ya titi ku afe di abro so Foreign Exchange Development Committee FS Committee ombe den a wo se Ghana sika no se na nim gu ase no ompe so omba ba hwehwe akire na wo pe ekwan ye befa so a ebetimi aso ano awrano mienu ye owura kwa mepia nim a oye economist na oye leading member ewe New Patriotic Party NPP amanyokun mu ono da nchen a owura Ishmael Yamson ya wo no so so management consultant and former board member e Bank of Ghana BOG eno omo se we de yente ni mpani nsem bi dent we de omo sre brejo anofom yemfa ne se ano na afom yemfa na anofom brejo ni yengukuo no boko esan se bibisa ba eba adwen ye wo economic management team ye wo akuaku ahodo e wo Ghana hanom oko University of Ghana Business School say ya ye wo lecturers akuku dam a wo mo aben na wo madwum da ho a wo nyina ben no kakra bi obetimi am adwenche na ekuo mua nipa ewom susu nye nipa ketwa de ene ebe ya anka wo mungu no na eno na mpani mienu de wo ma no ababetumu bi ye keka na nipa ewuo ye nimsi ye gyae asase mu agudie tu a emrama ho kwan e wo maga na mu ha ye gyae tu se ye boa
Any say lembele minim ho Western region. Yes say encrophobi ekwako to asase mo gudia abu agu omo so asase amene wo mo nipa mako nan e na wo mo se dwada no wo mo koka asase anum e wo bunu mu e wo bin krom ye we lembele mansin e wato e mantemu na enam soma wo mo hwere wo mo kwa posifo e wo potemu wo se no krenie baby a wo mo ko so mo kwako to asase mo gudia no mo kro mo nte se e hokra ya bo asase mo hu se mu ode ya se encrofo edidim na eno na wenum kokofa echire koya wo mo akwa hwere wo mo nkwa no nipa wo hwere wo nkwa Nicholas Abedu ya 37 years Thomas Kofi na afi ono so 30 years Monica Aba Mensa 28 years na Comfort Kujo enso 27 years sisi wadun years ye kan galamsefo na ye bo memedin a ema eka ho bi enti we the graphic the abanani se graphic the mekope 13 isan say ya na ho no nsama mepe e wo honom ese yemma yenye ye emra ebeboa ama enuoma bi a ema ma ene mema entimi nye pe e wo abrabo mu no yentimi nyisa ne omani nyina efuo na ma ne mema entimi emo etipenko nye se bi a ye ba ne ya brabo mu wo fie ne amamre mu anemum adwuma ye mu ene nkankuru mu Ghana Civil Society Organizations platform ena wode atudwa se sustainable development goals no de ehye yenye hyehyeye a ebebo ama yetimi apagya wo mu no yenhwe se yebetimi aye child protection yebo enkwada ho ban no yese ade ne dwumade bi esi yeni so nyame aye adom ama timi yield results na se ede mfaso aba aso abapa eno ho nsem so de bokracha yi ede aba e wo page 13 of the daily graphic eno enie and afi Ghana Water Company say yese bebi wo no a wo mo ye water ration na se nsuo no yebu tot nsuo mu dum so ena adru brono ahodo bi so eno wa Ghanaian Times so e wa hanom ena wono so wode aba say ACP agojo ya man bill ye 500,000 Ghana cedis nemo yanka so onkofo obi mra ye se no ane se waye nimu ena ebejo passport enti wuntumi nwane ena yama no kwan ama okofi na nu ahu na asa na mede mani so na asa watwe kakra ma me ade na enye easy o hwe eti wadamfo ni posi ni enche se posi ni eche wa oyemu nhyew eno ho asem the bokracha yi e de aba ena NDC ne other parties so mu demonstration no fa voters register no so Ghanaian Times e de maye e wo page 17 ya said the enura demonstration no koye e wo Asante Mantam ye so omo koye akodu bronu bi so na omo se hwe aha na mo demonstration be fa na ye betwa mu nsuo ene ye betwa mu nsuo aye demonstrators ye betwa mu nsuo ye se no etwa bi no mu nsuo e wo Asante Mantam so mo bam mo di pinidu mo krata kokodu manhia e mo di bi so akwa mane na hwe NDC fo na edo so nti be ka say NDC fo demonstration ya Ira Johnson asi edunkatia empania titire bi ye ni mo e wo NDC amanyoko no mu a party chairman nankasa ofoso ampofo ka ho bi Rasmu Barak cheze nipa ekoye no ye ka say bobodin a ade ebechi wo mu nyina democrat yi e de aba ene se de demonstration no esiko enura kumase ebo kojan wo dokoko pa eno e wo hanom afa ya se isi nsoso e ba be hyase de Ghana fo ka no wo mu ntehwe wo mu sei wo ba be hye exercise no ase edi ntwero dwumadie no wo ba be hyase na wo matwe register amanfo de wo se NI4 akase bibia yi sisi wo kwa akogye no wo magidada omuguso soje eti se omo pon be pone ama omo enso yi sisi obepone ne de wono abetwero na ade nti by April ye nhase na ye moye ho ye kwa akotwero ye din a ye de beto aba se da waso ye gina ho achinchi mo microphone pamo na apesa opamo me na me aminim se wo ye de akoburu ni kroma obesia ba unchi enti kwa na meko na mekwa na memmo Techimai North DC abaso Peter Mensa ye hwehwe district 2018 omo mbo omo homoden e wo nnwuma yom wo mo no mo di kan entima me mo na baso e na me ame boss a me hu na che na ma fe no pa smile infum meka so pania owo Obapa company any Africa Queen company ne na one no kanfo ka bo mu sa wafo wo mo di fe hia nkron enti bisa smile baby a wo bia me ma one Mrs. Congratulations yakupon hwam na onye mo kese pa ma ware efe dodo ma ware ya akono e hye nkran mo nkwala nyina pese mo ware bi yakupon
Nyankopon enhyamo me kwana ena nso so bra bia woda Pop Skinny enra na me hwa no live Facebook Pop Skinny say ono no anya ne birthday kwa ne de wo ye no na na ye ne birthday eti popo skin aswadin baby awo bia happy birthday Nyankopon wo hwa onye okese pa ya fe unti anu afa ha no wa chia ye na ayiwa o birthday no waje aboso adwuma mu ha ye am so opesu odi no you free eti ayiwa so say o my happy birthday eja ya damasi